bamwe bati u Rwanda rwubahwe, abandi bati tureke kubeshya nta bwisho buhari mu Rwanda ku banyabyaha. Ibyo ni nyuma y'uko uyu musore w'umuhinde kuva iyo za Delhi kugera iyo mu byaro bya Hyderabad wafatwaga nk'icyihebe kabombo, uyu yacakirirwaga i Kigali mu Rwanda akerekwa rubanda mbere yo kumushyikiriza ubuhinde bwamuhigishaga uruhindo mu ikanzu ndende n'akagofero n'ubwanwa bwinshi cyane, agaragara nk'umushehe nyine. Nuko yagaragaye mu isura ibihiwe cyane, atamirijwe ibikomo ku maboko, akikijwe n'abasore b'inkorokoro batojwe ku kigero cya nyuma kibaho mu gipolisi cy'u Rwanda, nabo bifunze gikomando, ingofero mu isura n'amasotera ku matako, itumanaho mu gutwi, bareba impande zose. Bari babizi ko uwo barinze ari icyihebe karundura cyane, abo gubanura barangaye gato ni Salman Khan, izina ryandikishijwe inyuguti nkuru n'ikaramu itukura ku rutonde rwirabura rurerure rw'abami b'iterabwoba bazengereje igihugu cy'ubuhinde, bagombaga gucakirwa baba ari bazima cyangwa ari abapfu. Kuwa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo 2024 nibwo uyu musore yurijwe indege ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Uyu Salman Khan utagira ngo ni umukinnyi wa filime, uyu yafashwe nyuma y'ubusabe bwa guverinoma y'ubuhinde binyuze muri polisi mpuzamahanga Interpol. Uyu yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda ku itariki 9 Nzeri 2024 nibwo yacakiwe n'igipolisi cy'inaha. Igikorwa cyo gushyikiriza uyu mugabo inzego z'ubutabera bw'ubuhinde cyabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali nyuma y'ubusabe bwa leta y'ubuhinde. Yakekaga ko uyu mugabo ngo yaba yaritsimbye mu Rwanda, yo yabisabye ibinyujije muri polisi mpuzamahanga. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda rero biciye muri John Bosco Sibo y'Intore usanzwe ari n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, yavuze ko uyu Salman Khan yari yaraje mu Rwanda ahatorokeye n'ubundi ahunze ibyaha yakekwagaho. Uyu ati ubuhinde kuwa 2 Kanama bwatanze ubusabe bubinyujije muri polisi mpuzamahanga bugaragaza ko Salman Khan akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba ashakishwa. Hari n'abandi bafungiye mu gihugu cyabo, ariko kandi uyu yari yagerageje gucika aza mu gihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 29 ukwezi k'Ukwakira nibwo ubuhinde bwoherereje u Rwanda ubusabe bw'uko uyu Salman Khan yabwohererezwa, mbere y'uko Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda ibwemeza ku itariki ya 12 Ugushyingo. Sibo y'Intore yavuze ko nubwo u Rwanda n'ubuhinde bidafitanye amasezerano yo guhanahana abanyabyaha, itegeko ryarwo rigena ibijyana no guhanahana abanyabyaha, harimo n'ingingo y'uko iyo hari igihugu gisabye umunyabyaha mu Rwanda uhari rushobora n'ubundi gukorana nacyo amasezerano ku bwumvikane y'uko leta y'u Rwanda nayo nigira umunyacyaha uzasabwa ku butaka bw'icyo gihugu nacyo cyazamutanga. Ubwo umunyabyaha uzakorera ibyaha mu Rwanda akibesha ko agiye guhungira mu Buhinde, namubwira iki? Gusa ariko kamubayeho. Uyu yunzemo ati u Rwanda ntabwo ari ahantu h'ubwisho, ntabwo ari igihugu wazamo warakoze ibyaha hirya no hino ngo uze kwihishamo. Nitujye twihanganira ibyaha, dukurikirana ibyaha tukanakurikirana abanyabyaha, kandi ibyo dukoreye ubuhinde natwe niko twagiye tubikorerwa n'ibindi bihugu, kandi niko isi igomba kubaho kuko muri iki gihe turugarijwe. Wari uhagarariye Minisiteri y'Ubutabera y'Ubuhinde uyu yashimiye byimazeyo uko ubufatanye bw'u Rwanda bwashyizwe mu bikorwa nubwo nta masezerano yo guhanahana abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye. Uyu yagaragaje ko mu bihe biri imbere bishobora kugirana amasezerano, ndavuga u Rwanda ndetse we n'Ubuhinde bikaba byasinyana amasezerano yo guhanahana abanyabyaha. Noneho agashimangira ko iterabwoba ari ikintu igihugu cy'Ubuhinde kitihanganira, kandi ko n'u Rwanda ariko bimeze. Nakubwira ko uyu muhinde Salman Khan atakora ibyaha mu Rwanda, ahubwo yarutorokeyemo nyuma yo gukora amabara mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko ashinjwa ibyaha by'iterabwoba. Umenye iby'iyi operasiyo igipolisi cy'u Rwanda cyakoze yo guta muri yombi uyu Salman Khan, wakumirwa. U Rwanda rwubahwe.